Yes bakunzi mu Rwanda TV tukosura tubete amahoro y'Imana nabane namwe. Bakanye tugiye kubagezaho amakuru y'imikino by'umuro tuza kwibanda mu kipe ya Rayon Sport, tuvuga uburyo Rayon Sport igiye gukomeza shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda, Rwanda Premier League. Turaza kubivamo tuje muri La Liga Standard, naho shampiyona iraza gukomeza ku mugabane w'Uburayi. Bundesliga, Ligue E naho iraza gukomeza. Ahangaho naho amakipe araza gukomeza. Muri Championship naho amakipe araza gukomeza. Naho muri Saudi Arabia naho amakipe yaho araza gukina, kuko twagiye tugenda tubagezaho uburyo amakipe agomba kuza gukina. Mu gihugu cy'Uburundi naho shampiyona iraza gukomeza, ndetse hano muri Afrika CAF Champions League nayo iraza gukomeza. Nabwo turaza kubibabwiraho uburyo ibintu bimeze. Bakunzi Rwanda TV 1 turi kubasubiza tubaje ati amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyaruguru, hari abadukurikirana bari mu karere ka Musanze, abadukurikirana bari mu karere ka Ruhango, turabizi abadukurikirana mu diaspora hakurya muri Finland ndetse muri Pologne. Hari abadukurikirana bari muri Scotland, tuzi ko nabo badukurikirana. Tubati amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Uko twabibabwiye rero mu ntangiriro z'incamake y'ibyo turi bagezeho, by'umuro tuza kwibanda mu kipe ya Rayon Sport. Aho mu kipe ya Rayon Sport ubu nyuma yo kuva muri CAF Confederation Cup, ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitegura shampiyona. Aho ikomeje kwitegura shampiyona kugira ngo barebe uburyo gahunda yayo bayitegura neza, bakomeze guhatana bare ko batwara igikombe cya shampiyona, kugira ngo nabo barebe uburyo bazasohokera igihugu cy'u Rwanda muri CAF Champions League nyafurika. Aho byumura ko abafana ba Rayon Sport ati mukomeze mu mashi mwishime cyane, aho umukinnyi wabo Ousmane Ndikumana w'umurundi aba yagarutse mu myitozo, ndetse kandi akaba yiteguye gukina shampiyona. Umukinnyi wa Rayon Sport Ousmane Ndikumana akaba ari umukinnyi wari ukomeje kuja afasha ikipe ya Rayon Sport muri shampiyona ndetse no mu yindi mikino itandukanye, aho yakiniraga yishimye kandi ameze neza, kuko ibikenewe byose yabibonaga ku gihe. Aho umukinnyi Ousmane Ndikumana wa Rayon Sport nabwo yakomeje kwifasha neza cyane muri CAF Confederation Cup, aho umukinnyi anariho yavunikiye umukino wayihuje na Singida Black Stars. Akaba ariho yaje kugira ikibazo c'imvune, aho yari ameze igihe kirenga ukwezi kose yicaye. None ubu ngubu akaba yagarutse mu myitozo kandi akaba ameze neza cyane. Umukinnyi Ousmane Ndikumana wa Rayon Sport akaba ari umukinnyi wayibereye mwiza cyane, aho kuva yatangira kuyikinamo yabaye umukinnyi w'intangarugero mu bandi bakinnyi. Akaba yari afite na discipline, aho yakinaga yitangiye ikipe ya Rayon Sport ndetse n'amakipe yose babasha gukina, ariko baza kugira ibyago, aza kugira ikibazo c'imvune, biba ngombwa yuko basa kuba bamuhagaritse kugira ngo amanze akire neza. Ubu ngubu rero abafana ba Rayon Sport ndetse n'abayobozi bayo bakaba bishimiye igaruka ry'umukinnyi wabo Ousmane rutahizamu Ndikumana wabo, kugira ngo agaruke ashimishe abafana mu gihe shampiyona igiye gusubukurwa. Nta mikino bategetse kuzakina yo hanze, haba UEFA Champions League ntayo, haba CAF Confederation ntayo, ko ibi byose nibo basezerewe. Umukinnyi wabo Ndikumana Ousmane akaba ari umukinnyi wari warahiriye ikipe ya Rayon Sport. Rero bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abafana bayo, mugomba kumera umukinnyi wanyu amashi Ndikumana Ousmane, ko yagarutse mu kibuga akaba aje kubafasha kuri uyu munsi. Rero ku itariki yashira 17 akaba ya 16 akaba yatangiye imyitozo ku mugaragaro mu Nzove. Umukinnyi wanyu Ousmane Ndikumana akaba ari umukinnyi witeguye gufasha ikipe ya Rayon Sport muri shampiyona ndetse mu ntangiriro zaho kugeza paka shampiyona irangiye. Bakunzi b'u Rwanda TV 1 rero nk'uko twabibabwiye tubagezaho amakuru y'imikino atandukanye hirya no hino mu Rwanda, muri Afrika, mu makipe atandukanye. Nk'uko twabibabwiye rero tujya tubagezaho amakipe uburyo yitwaye mu mashampiyona, uburyo azakomeza mu mashampiyona,
uyu munsi nabwo turavuga ku mutoza wa Rayon Sports Haruna Ferouz, akaba ari umutoza wungirije, akaba ari umutoza buno ubwo umutoza mukuru yabaye atari gutoza ikipe ya Rayon. Umutoza Haruna Ferouz akaba yakaniye avuga ati rwose ikipe ngomba kuyitoza ko ibisabwa byose muri Afurika byo gutoza amakipe mu cyiciro cya mbere nkaba mbifite, nemerewe rwose kuba natoza ikipe ya Rayon kugira ngo nkomeze kugirirwa icyizere, ndebe uburyo ngomba gufasha ikipe ya Rayon akazi ngakomeza nkakegukana, kugira ngo nanjye nimbaza kwitwara neza mu kipe ya Rayon akazi kakegukana. Abafana rero n'abakinnyi ngomba kubeka igikundo cyane ndetse n'igitinyiro cyanje bitewe n'uburyo nafashe ikipe ya Rayon. Inshuti bafana b'ikipe ya Rayon rero, umutoza wanyu wungirije Haruna Ferouz akaba yiyemeje gufasha ikipe ya Rayon muri mikino bagiye gukina, kugira ngo bakomeze kubafasha kugira ngo uko bakeneye shampiyona ibintu bibashe kugenda neza, nibabasha gutwara shampiyona yabo bazabasha kwishimira uburyo bahagaze, uburyo bateye. Ikipe ya Rayon rero akaba ari ikipe nayo ikomeje kugenda ifite imbaraga, ishaka kugira ngo nayo irebe uburyo yazatwara igikombe cya shampiyona cyangwa se icyo ari cyo cyose cyatuma ija muri UEFA Champions League Nyafurika. Aho ikipe ya Rayon rwose ari ibintu inyotewe kandi ikeneye kugira ngo irebe uburyo yazabigeraho, akaba ari ibintu rero yaba ibonye byayibera byiza. Ese umutoza Haruna Ferouz azabigeraho cyangwa se ategereje kuvura umusaruro bakaba bashaka undi mutoza? Twohereze muri komenti bafana ba Rayon ndetse n'abandi bafana batandukanye icyo mwavuga ku mutoza wanyu Haruna Ferouz wa kabiri, anari wahawe ikipe ya Rayon kugira ngo akomeze ayifashe. Ese bizamuhira? Ese umukinnyi wanyu Asumani Ndikumana rutahizamu wanyu wari umaze kwigarurira imitima yanyu akaba yaravunitse akaba yagarutse mu kibuga, ese we mwaba muri kumubona gute? Bacuti za Rwanda TV1 tukwaje ati mudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka, unezeze buri muntu wese ubashiye kugendaho. Kuko twabibabwiye rero, twabye ko turaza kuba nyarukira no hirya no hino mu mashampiyona atandukanye, haba muri Afurika muri UEFA Champions League, naho amakipe twabye ko araza gukomeza, naho twabye ko agomba gukomeza muri UEFA Champions League nk'uko twabibabwiye. Ari amakipe muri CAF Champions League araza gukomeza ku saa 8. Ikipe ya Kenya Police yo muri Kenya gukina Al Hilal Omdurman yo muri Sudan, ikipe ya US Monastir gukina AS Kabiri yo muri Algeria gukina niki ku saa 10. Akaba ari amakipe araza gukina muri CAF Champions League bagukina. Aya makipe akaba ari mu mikino ebyiri ihari, kuko twanabibabwiye rero mu mashampiyona hirya no hino ku mugabane buraza gukomeza nko mu gihugu cya Espagne. Ikipe ya Real Valladolid gukina na Espanyol ku saa 3. Muri iki gihugu cya Espagne akaba ari amakipe akomeje, uko amakipe akomeje gukurikirana nk'uko twabibabwiye ubutaha bw'amakipe yaza guhatanira shampiyona uburyo yarasigaye yahagaze. Ikipe ya Real Madrid yari ya 21, Barcelona yari ya 19, Villarreal yari ya 16, ikipe ya Real Betis yari ya 4, 15, Madrid yari ya 5, 13, Sevilla ya 6, 13 nayo, Elche ya 7, 13 nayo, Athletic Club yari ya 8, 13, Espanyol yari ya 9, 12, Deportivo Alaves yari ya 10, Getafe yari ya 11, 11 nayo, Osasuna yari ya 12, 10, Levante yari ya 13, 8, Real Vallecano yari ya 14, 8, 15 yari ya Valencia 8 nayo, 16 yari Celta Vigo 6, 17 yari ya Valladolid 6 nayo, 18 yari Girona 6 nayo, 19 yari Real Sociedad 5, ya nyuma yari Malaga 5 yari ya 20. Kuko twabibabwiye rero komeje kubagezaho amakuru uburyo atandukanye. Mu gihugu cy'Ubudage naho shampiyona umunsi iraza kuba ku saa 2 n'igice, ikipe ya Union Berlin gukina Borussia Mönchengladbach ku saa 2:30. Naho akaba ari amakipe
akomeje guhatana ndetse no gukubana mu gihugu cy'Ubudage. Amakipe yaho nayo akaba ari amakipe ari gukomeza kuza imbere, uburyo afite nayo imbaraga nk'ikipe za Bayern Munich nako zikaba zifite imbaraga nyinshi cyane, uburyo zikomeje kwitegura muri shampiyona zigira ngo zire ko zazaja nazo kongera guhatanira igikombe cya UEFA Champions League yo ku mugabane w'Uburayi. Ese aya makipe yo ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cy'Ubudage yo akaba afite imbaraga zidasanzwe hagati yazo nazo, izihabwa favore niziye kugira ngo zikomeze ku mugabane w'Uburayi. Aya makipe yo ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cya Espagne naho muzi yuko hari amakipe gafite imbaraga, naho akaba ari amakipe ateye ubwoba cyane. Uyu munsi naho haraza kuba umukino ukomeye cyane no mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue, aho ikipe ya Paris Saint-Germain rwose ikina na Stamford nayo ku isaha 2:45. Akaba naho ari amakipe rwose araba ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba iraba yitegura kugira ngo irebe uburyo nayo igomba kwambika ikipe biri gukina ubusa, igakomeza kwiharira imyanya y'imbere cyangwa se igakomeza gutakaza amahirwe kugira ngo itware shampiyona. Ariko nubwo bikiri hafi cyane, mu gutegeka tukareba uburyo ibintu birize kurangira. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero, uyu munsi nabwo no mu gihugu cy'Ubwongereza muri Championship nabwo haraba harimo umukino uraza guhuza na Middlesbrough nayo gukina na Ipswich Town ku isaha 3:00. Abakunzi ba shampiyona mu Bwongereza mu cyiciro cya kabiri naho bakurikirana ku isaha 3:00 irazuzuye, aho rwose Middlesbrough nayo gukina na Ipswich Town nabwo bikaza gukina rwose byitegura kugira ngo biryohe. Ndetse no mu gihugu cy'Ububiligi bafite umukino umwe mu Standard de Liège ukina na Rayo Antwerp nabyo ku isaha 4:45, naho akaba ari umukinnyi rwose uraba rwose ubereye ijisho, kandi akaba ari umukino uraba utegerejwe cyane mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba ari umukino rwose Standard de Liège rwose iraza kwakira rwose Rayo Antwerp, nayo akaba ari amakipe nayo yo mu gihugu cy'Ububiligi, nayo ni shampiyona ikunzwe cyane rwose, kuko rwose mu bizi muri shampiyona y'igihugu cy'Ububiligi ikipe ya Union Saint-Gilloise ifite amanota 23, Club Brugge ikaba ya kabiri n'amanota 20, Anderlecht ikaba ya gatatu n'amanota 18, Gent ikaza ku mwanya wa kane n'amanota 17, Saint-Ouen nayo ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 17 nayo, Kevin nayo ikaza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 16, Switzerland nayo ikaza ku mwanya wa 8 n'amanota 18, West Brom nayo ikaza ku mwanya wa 9 n'amanota 13, Sporting Charlotte nayo ikaza ku mwanya wa 10 n'amanota 12, Real Liège nayo ikaza ku mwanya wa 11 n'amanota 12, Standard de Liège ni wa 12 n'amanota 11, Rayo Antwerp ya 13 n'amanota 11 nayo zose kabinganya na Standard de Liège, Cercle Brugge nayo ikaza ku mwanya wa 14 n'amanota 10, Hervé Leuven nayo ikaza ku mwanya wa 15 n'amanota 8. Ikipe ya nyuma na FCV Deonte ikaba ya nyuma n'amanota 3. Bakunda u Rwanda TV1 rero tukubashima tubati mudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kubagezaho amakuru y'imikino, amakuru kandi yizewe. Mugire umunsi mwiza kandi turabakunda cyane.